malo glasnije. Glasnije puno. Čak samo da... Ajde sad ovako gledaj, to je sa strane. Ajde. Kao što znate, sinoć sam uhapšen na pravdi Boga. Nikšićka policija me je sinoć privela po partijskoj direktivi DPS. Ili Ašanin nas je prijavio zato što smo prepoznati kao aktivisti Koalicije za budućnost Nikšića. U DPS-u vlada očigledna panika jer će biti ubedljivo poraženi 14. marta na lokalnim izborima u Nikšiću. Sinoć sam se uvjerio da je policija u Nikšiću još pod kontrolom DPS-a. To je to, je li? Ne, ima još, brate, sam zabludno. Ajde, nastavi tuđi stav. Hapsili su me prije 30. augusta, hapse me i sada mene i moje prijatelje, jer smo podržavali Koaliciju za budućnost Crne Gore, a na ovim izborima Koaliciju za budućnost Nikšića. Ne mogu. Dobro, piše drugo, ja ga prepravljam. Nema, pa prepravljaj ga, ajde. To je još bolje, razumiješ da daš malo i svoju notu. Ajde, ovo sad pozivam nadležno. Aha, to za nje. Pozivamo nadležno ministarstvo da podhitno napravi neophodne promjene u Centru bezbjednosti Nikšić kako više niko ne bi bio progonjen. Ajde, kako više niko ne bi bio progonjen, ponovi pa i ovo zadnje. Da ponovim ovo kako ne bi... Kako više niko ne bi bio progonjen pa... Kako više niko ne bi bio progonjen po partijskoj nacionalnoj... Kako više niko ne bi bio progonjen po partijskoj nacionalnoj osnovi. Znači, spoji ga skroz. Da ne bi niko više bio progonjen po partijskoj nacionalnoj osnovi kao ja i moji drugovi. To je to. Čekaj se da vidimo.